Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Barang Ba Kaseng United Democratic Party Uba Ahmed Ba Lengdo Ulakan tu ya barok kinongket kam ba om judai banshim kerteng tang halade lada ule ya kanu kekam Henry Day banshim balik da kaseng kenang ba ka UDP ka nampara ya gini ki kentien Uba Ahmed Ba ulakran ha kajingalang play ya ka office ka batamai ka UDP ka badan hajan ka Shillong College bat rakhi artat ikajingdap arpul sans nem kajinga lenti kaseng UDP kabalalong menta kasi kachipau tarik unay luar hajar angkuar. Hagani kasngi layadon lang kisangud ki MLE na kiwe kiseng santortay, kibalapan ti kena banyak kun na kaseng UDP, haga election MLE haus nem hajar apulay. Kita kilong uba rinekton lengdo na maukerwan, ba miral bons iem na nongpo, ba shit lang palir, na sutnga, ba lambor mangyang na nongkrem, bad usamal sama UMLE shimed ubaladeb yatre lang lupa, bad ka UDP na do usnem hajar khatpara. Hagani kasni layadon lang ki MLE ki MDC ki nongket kam na du ki rangba ki samla bad ki long kumi. Maka office parti la play minta kasi. Habang kecil nakabantang ke state, ke state Meghalaya, bangiyo, au katandai Spanyol buat, katandai Spanyol buat, iyo ya kau state, balai bangiyo ya kata, kadau kalau nama maha kata kopoan tu kecil senjata kasam, kalau don kecil penbor, bawa kawai kejela asam. Ketuk ya kami kalian kami minta kalau bangi dei ban penon kamno dak ketin asmis. Kani kalau kanorim kabakino yang kilida hak di por mamenswa. Kisung tu baladang isya ladang itomo ladang isngam bakni pentrekam ya kata. Kajaitan reu khasi jain jabat kalau kan poi siya kabandu jan kadai kejuni kabajngai jong ino yalam bakilida ngasong ngani nopuan bangide ya kaban ai kublai kerpang ya gitu kino yalam kiblai ki nagabanta banjo yara kajong kacella kajoni nginong lawan long kumne kumangilong mentasni haton dangdon UDP mo Dangdon regional party mo apa ke state ke jungi. Lada harga ko poang ila pediang. Ban keren dia kata ketin asmis harga jela ke jungi. Kalong keting start, kalong keting sempang. It is the wisdom of those leaders at that point of time who did not bow down to the force by the dead Assam government, who wants to pursue and insist
the people of Khasi Jaintian to use Assamese language as the official language. Ini jadi kedon yang negara cengmu, hak ada apa? Kumla keren kino yang kita cepat, kawan kedon ba kumlo ke UDP kawan bakalong hadum mentarasi. Ngira yui ya ke short clip kepala penimene. Ngira yui ngira semua ya ke jin keren, jo kino yang cepat. Baru kira keren ya ke jo. Ngampu apa manjo. Henry kadon pat kajin mong setuju mot kadon pat kajin mong baik bak kadon kajin pat kajin pra akan kendai pa proposal babandu menela keren ba naman pakilami pakiway ki political party HSPDP ke PDIC ladang inaya kun da kajin yolong ya pat ba kajin ya pra kajogi nginum poi sunu di lomba aku kepoa kila jam wan pan pendem ya ke igu kejongki kila pendem wan ya ke kajing semua kejongki pendem hakame jong kejing ya kerana ban penuan dur haka keteng jong ke HPU kalau ini itu mentah haki jingelang jong UDP peminat sanspa teka wan sekejingelang lalang sedang dapat ada hukum bantuan supaya baca jingelang semua pasti ke jombi kepoi don kino hilang di bala ban pentelun di kamu jomba pati ngirim syah ya di waktu kini di approach jombi naga bantau paipa unde kopi paipa ulong lului upay ba ulong bersida bat bon yesim kabu ya kajin long lui ba kajin sida jong upay ba ngapai ya kawai ka YouTube channel akawai ka kajin ang jong ka umsni haka ba kadang kawai ka group kadang kajin ang lesi nganum bakla bakal siaja akan sepang arja. Kagrum kepada kejiran, hak bakal don halal kawai kepan, halal kawai ke ketenjong ke kagrum. Bahwa kata ke jinyalan, kisah tu bakal kagrum minum lawan konstitusi. Don kami yang kebangin penyesno jalan ini, siapa nono political party. Nah, kuaban kena ni kami simpat don kena berbicara kena ni akan ada jumpa. Henry hak meeting habalah kali dah way di noyam jumpa parti. Siapa nol parti di lemban penyesno. Kacua kebesar di parti kau siapa yang dipita kau kesal. Kalau bu kecil yang amaru yang mengapai itu. Pangalai share ya kan bagi berlok di dalam jombi bagi nai pan makram ya kasur ke jompai pa nak nanti bagi noyam bagi di dalam jompa kinang wan semat ban ya agak juga mesti ban raya kalau makan sejauh kita kalau ba intai pak saya terlibat kejadian real pada celah. We have inaugurated a building. Now we have to start the task of rebuilding the state of Meghalaya. Masuk salam dalam wa gidon ka team ka kenuhun ka pangitlay rengkat. Hakaba kijing ekran kijing pelujung kijing per jumut kenia kijang kia. Andai hakaba katu kaman kejong upopun balang kayeng kata kadai kejing klan jong regional party kata kadai kejing klan jong UDP kalau sisa ka klipat ke sarang
apa yang hilang ini iwan om tan ba ngiplir ya gawe ke cinte lagi pliru ya ke jingkerman ke jong ke jet menriu maka lasyai usaiban udang sak tedam berdunung lim berkata ke jingkerman kepada im ba kepada yin benmeri pro akan donong juni iwe Kinong ilam juni kibarim ngim dei ban kedat lut ngim dei kedat wairu lut dei kan di longsono dei ban kedat wairu barikul kan dia tu dalam Chelsea aslam Chelsea jongka Chelsea ba STD ni khosoi ba kham shuai di ba barikul kan dia iru nolong Chelsea kenjai kenjai itu sudah kelas ngelaya bagi kelas sedang lateral yang ada kita bibi lundo saya ke kapten Semarang dia betul jom mesti grohan masar grohan marat pun dia betul bat untar betul bebon Bang Imdan lah kajong lagi kesem, lagi Imdan lah kajong ke office, lagi Impaddan lonjong utunum tendai. Hendak ini, bahkan ini kesini, habang iranya lonjong utunum tendai. Tunggu perskam, ya lah kajong kau kik kabok karuan, long perskam lah kajong kenolem. Bahau yusnam arpulai, kapati dipi kadai banbat yolagam joketing sensia. Ban akan kesini, napuaro, ban kerja, bak pagi dipi kayak terlimon. Bak tambah, kano kacing pra. Bagi mana? Bandan, kano dan boang malanda, ban tempat pra yang kini kepati. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.